ተስፋ ለማድረግ በዚህ በኩል ተስፋዎች ሲቋረጡ ኤኞ አካውንቲ ወበረዛ ጅራ ወላሂ ደደበረ ወረብል ደክሞኛል። እኔ እውነት ደክሞኛል። ለምን መሰላችሁ የደከመኝ? ለምሳሌ አሁን ከሌስ ገልገለጀቹ ከሌስ ሰላኩሩ ከሌስ ተይ በቃ እና ሰውዩ ጀ መነኮ ጩፈዴ አይ በቃ ሚዲያ ረትዩ በኤ አሰውን በርባዱ በቃ ኤኙና ደገፈተ ነምነ ደገፈቱ እንጅሩ ጀ ሄለን ዋይ ፍራውል ራከንከ ሽር ነቲ ጎዳሜ ዋይ ፍራውል ራከንከ ደቢያሰ ጋፍ ከናች ጅለት ዘረኛ ናት። እሱ እኮ ዘረኛ ናት። በዚህ በኩል የኦሮሞ ፌመስ ከኔ ጋር መቆም አይፈልግም። እሺ ንገሩኝ፣ እኔ ምን ልሆን? እሺ ካለሁበት እኮ ለመኖር ነው እኮ ያለሁት። አንድ እርምጃ በቃ እኔ እኮ ትናንትና ሰርቼ ሰውንም ረዳ ሰውንም ለሰው ማዝን ልጅ ነኝ እኮ እኔ። ወላሂ ደክሞኛል። ወረበል ጋባ አይደለም ቦንዬ እሷ ተከላከለች። እኔ ነኝ ቀጣይ አነዳ በቃ አመሙ አነዱ በቃ ዋንን ቀቡ ወጋ ለመነራ አቤጅራ ዜሮት እንደገና ከዜሮ እንደገና ደግሞ አይ ቆይ በቃ እሱ በጠይቅ አረብ ሀገር ሄዳለሁ እንደገና ሄድኩኝ ከዛ ታማሚውንኩኝ ጭንቀት ያዘኝ መጣው። ሰው ግን ውፍረቴን ነው የሚያየው፣ የውስጤን የሚረዳኝ ሰው የለም። እኔ ቡፍ ማለቴ መነፋፋቴ ልብስ ብዙ ነገር ይሸፍናል። ልብስ ብዙ ነገሮችን የሰው ልጅን ይሸፍናል። ሰው ሲሞት ራሱ ሬሳን የሚሸፍኑት በልብስ አይደል? ባቡጀዲ አይደል እንዴ? ለምን ይመስላችኋል? ግማታችን ሁሉ ነገራችንን ጠቅልሎ ስለሚይዝ ነው። አቃሎ ብዙ ሰዎች ሌላ ችግር ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ግን በራሴ ባይርኩበት የኔም እኔም በቃ ደክም ያለው በቃ ሰው ማስረዳት ደክሞኛል። የሰው ልጅ መጠየቅ ደክሞኛል። ወላይ ደክሞኛል። አንዳንዴ የሰው ልጅ ለምን ራሱን ገደለ ስትሉ ሰው የሚረዳው አጥቶ ሰው የሚረዳክ አይ በቃ በአንድ በኩል የሚረዳክ ሰው ሊኖር ይችላል፣ በአንድ በኩል ደግሞ የማይረዳክ። ለምሳሌ ትናንትና አንዱ እዚህ ጋር መጥቶ አንቺ የካንሰር ታማሚ ነሽ ካንሰሪ ዱኩብሰት ሰባ ኦሮሞ ራጉረቴ ጅራት ሰባ ኦሮሞ ሰገሚ ሚሊየነ ሰገሚና ግንተኔናል መጋግየገን ሚሊየነ ሰገሚን የትኛው ሚሊየን ነው ለኔ? እኔ እኮ ዛሬ ወገብ ሽንት ቤት ሂጄ መነሳት እኮ የሚያቅተኝ ልጅ ነኝ እኔ ሽንት ቤት ሂጄ መነሳት የሚያቅተኝ ነው፣ ግን ለመኖር እያሰብኩ ነው። ከሰው ልጅ በውስጥ ሜሴጅ እየጻፍኩኝ በእናታችሁ ነብረዳ በዳ በእናታችሁ አከስና ጎዳ በእናታችሁ ክራይ መናነራ ገየር እስከ መቼ ነው ይሄንን ለመኖር እንደዚህ የማደርገው? ከዚህ ሁሉ ሞት እረፍት ነው። በቃ የሰው ልጅ በቃ የሆነ ሰዓት ይሄዳል ይደክማል። እኔ አሁን ወላሂ ደክሞኛል። ወረበል ከአባ በቃ ደክሞኛል። ነገሮች ሁሉ ሲደራረቡ ማንም ሳይረዳኝ ሲቀር ለፌመስ ያለውበትን ነገር ሳስረዳ በውስጥ ብልክ እንደዚሁ ያለው ስል ማንም ሊረዳኝ አልፈለገም። ማንም በቃ ኡመኔ ኦሮሞሞ አኒ መነጉማ ዴሙ በርባዴ ሚቲ መነጉማቱ ዴሙ በርባዴ ቪዲዮ ኪያ አፋን አማርፋቲ ወራቤ ገዲሳን
amaariffaatiin waraabeen gadhiisa mana gumaa deemuu barbaadee miti garuu akka namni na hubatu barbaadeen warri kaleessa dhiifama na gaafachiistan mana eekeetti jechuudha mana eekeetti warri dhiifama na gaafachiistan an mana gumaa deemuu miti warra gumaa miti aan haalli yoo natti ammaattillee yoo rakkadhillee saba kootti gadi ba'ee bu'aa malee mana gumaa deemuu barbaadee miti oromummaa kiyya eenyuun kan jaallatu eenyuun saba biraa itti himachuutti ani kee viidiyoo tokko afaan oromooti afaan amaariffaatiin post godhee ko haasa'uun hin danda'a rakkina kiyya seenaa nan keessa darbee as ga'e akkamitti akkan dhufe himuu danda'a garuu haalli yoo natti ammaattillee mana gumaa deemuun barbaada kan isin beekuu barbaaddan nama garaan bulu miti aan haalli natti ammaattee barri natti jabaattee umni koo kaleessa biyya arabaatti fixee የሰዎችን ቤት ሳጥብ ለቤተሰቦቼ ስል ዛሬ ግን እኔ ቤተሰብ እንደሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሬ ቤተሰብ እንደሌለ ያለ ቤተሰብ ነው የምኖረው እኔ አንድ ቤት ክላስ ተከራይቼ ማለት ነው ለምን አባቴ ደካማ ነው ታማሚ ነው ለማን ነው ችግሬን የምናገረው ለአባቴ ሱካር ላለው አባቴ እንደዚህ አድርግልኝ ነው የምለው ለራሱ ሞትን እየደረሰ ያለው አባቴ ለሱ መኖር ሲገባኝ ነው እኮ ዛሬ እኔ አልጋ ላይ ተኝቼ ተማቅቄ ከማንም በታችሁኝ እየኖርኩ ያለሁት ደክሞኛል ወረበል ከአባ ደክሞኛል የመኖር ተስፋ እየተሟጠጠ ነው ከምንም በላይ መቃ ቦሌ ነገሽ አንጀቻ ይርታ ማናዞፊ ቦሌ ባላ አኒ ደደቤ ጅራማ ፕሊዝ ቦሌ ፕሊዝ ዘራሽ አሞና ከናት ደክሞኛል ወረበል ደክሞኛል ታውቃለህ አገምትጄ ቦሌ አገምትጄ ሁንዲ ኬሰኑ namni waan dandeettan challenge godhaati birri kudhan irraa kaasa birri 200 irraa kaasa ani waan dandeettan gargaaran jechina waayu na cabsaa jira baay'isawee birri irraa Zigale fayyaa kiyya ituu rabbiin na fudhate natti tola ofii kooti of keessaa baasutti jechuudha rabbiin kiyya qadaa kiyya ituu as buute Oromo bannaat namni dandeettan bira dhaabadhaa waan dandeettan bira dhaabadhaa jetti tana. Oromoon ani Oromo gurguru mana gumaan deemne baay'isaween mana ilaani deemtee Oromo dhiifama gaafa dhumarri naan jettan mana gumaa deemuu miti aan gaafa barri natti ammaatii jiraachuun na jibbisiisu. Akka nama tokko dalagadhee nama qabuudhaan nama dalagaadhaan nama amatamu miti aan nama birriidhaan birrii Oromoo immoo wanta argadhe gaaf tokko keessaa gaaf tokko deeggarsa gaarii naa gootanii beektu. Bulloo mee waan siin jedhu beekta yeroo baay'ee zaaraanii rakkoo ofiillee himachaa turtee dhugaa dubbachuufi kadu'ee booyyoorra ka jiru booyyootu irra furmaata beekta. Dhugaafeeti. Kanaaf hin booyin jedhiini asliin laayif irra jira mee laala. Egaa hin laala sulkii biraati. Mee laali yoo bilbil bira qabaatte. Kalaas hin booyin ishee asliin sappoorti si haa godhu ganamallee haa ta'u aslitti ergadhu asliin si galchaa anillee immoo itti ergadha yoo nama wallan irra jiraate. Tikoma sapporti man isatti yoo si godhanii jiran dhugaa asli yoo si argisi biran taroolse. Maakitti illee edda gargarallee mana eegeetti dhimma koo kaasanii
mana heelan kan jedhamtutti sheer godhamee deeme achitti himadhe achi mana gumaa deemtee na himattee ani mana gumaa deemee nama himachuu barbaadee miti bakka oromo na hubadha ofii kooti gaafa nan dadhabe bakka namni gaafa rakkatu boolla kamiin iyyuu seenuu danda'a. Eenyu akkas jedha. Oromoo dhiifama gaafa miti wanni martuu Ati aslii bira dhayitee silaa? asli bira hanganaan dura Dubaayitu hin jiru yeroo rakkadhi sana gisee tokko namni wayii nageessee ture achi booda jechinni naa deebise gaarii waan hin turreef nan dhiise asli bira hammarra yeroo hin jirutti asliitti takka ergadhee hin beeku. Asli ittuma ergadhu asli itti ergadhu bakka anillee waan danda'u mana kiyyatti ijoollee kiyyaa mana sii banee inshallah yoo rabbi jedhe amma sa'aatiin ani gargaarsa mayyuun barbaadu warabbal gaaba bakka baktoo nyaanne wallahi baktoo nyaanne ala ammana obsi tokko bakka ammana nageessa jirti bakka dhumtee ruus ta'ee jira luus na dadhabe bakka na dadhabe sawun maasra namootiin ati beeytu bulloo mee bulloo namoonni ati beeytu namoonni jajjaboon namoonni silaa keessaa wal dubbisnee mucoota agartee akka tokko namni gartee sappoorti godhuu danda'u beeyta namoota jajjaba. Wallahi kanaan duraan illee beeyta akkanumatti boottii beeyta mana baaliyoositti argee mana baaliyoositti bira seenee gargaarree diqqishuu waa kaf goona jedhee namni baay'ee waa qabatee achumaan bada namni hin beeyta saafi waan atillee keessattillee waan maraan beekama. Rabbitu jiraan boo'in ishii. Namni akka jiruun waa qabatee tumaan deemaa waa hin galchinee fi akka jiruun namni baay'een bakka keessan barreessee fi akkan. Muzammil seenimee muzammil hin galchime. Wayin galchaa. Himimmaan namaa bira taruu hin danda'u kaani gaayis. Ani himimmaan namaa bira taruu hin danda'u waan himimmaan nama godhuun beeka waan ta'eef nama eeganni du'e booyi ofirra guminni jiru booyi wayyaa. Hundumti kennaayyuu galgala edanaa jechuudha har'a silaa bariitee har'a oollee inshallah beedinillaa nama silaa mana aslii isa wayya beeytaam gargaarsa yoo hin goone jenne qajeelleetuma manuma aslii san seente yeroo matakkatti gartee mana isaatti gartee gargaaramuu dandeessa jechuudha. Yaa waan bareeda daareetti amma mana yoo badne namni gartee sobeetumaaf haa beeyta. Irratti gargaaranii amma ol seessifnee bilaasha maqama bichaa ofitti fuudhuur. Directi agartee kamma hojjetan akkaawunti irratti namaa galchan namni shanii jahalle yoo si gargaare asli nama kaashii bakka ani maqaan kiyyis bade ani wallahi waa'ee gargaarsa kana ko bakka dakmunyaan dadhabee jira bar bulloo ani beektaa miti nama baay'ee waadaan agalee waadaan aanguunde baay'isa wayi si gale garuu gadi bahanii machuun nan dadhabes si gale ani ko boriitu ko jedhin yoo nabdii godhadhe boriitu naa darboon dandeessi miti yeroo ammaa abdiin kiyya dhumee jira dadhabeera bakka dadhabeera rabbiin ko gisee tokko lubbuu kiyya balleessuuf yaade gisee baay'ee yaaleera gisee baay'ee jechuudha. Biyya arabaa biyyaan hin deemne hin jiru humna koo ganiin itti dhangalaasne. Kanama dalagadhe burnaa darbiti jedhee ijoollummaa kiyyeetuun akka namaan bullaaqin burraaqeetuun taphatiin biyya arabaa yeroon turetti bakka tokkotu hin deemin hojiidhaa gara manaa gara hojii. Kanaas amma boo'ini amma si dhukkubaa boo'ini kanaas waan ta'eefuyyuu hangalgala. Yoo danda'e mana doktora asli galte rabbi si milkeessa si gale anillee neetini itti himaa yoo na galcheetti ergadhee dhugaa asli osoo ati dhayitee ergadhee marsi yeroo baay'ee waan sigalchuuf akka tokkomee akka dandeette sagalee ta'iifi namni agartee har'aa miti boruuf isii iyyuu hin galcha doktora asli osoo isin viidiyoo tokkicha gadhiifte jette wallaa hin galcha asli nama gaariidha asli jechuun nama